Lamso friends pada chung notification tini ni update ong nagi nelinai hingga nirok channel ko tal kongke subscribe tongla tin nirok update nai tugui che phapro no mai ke che government job te private job nai tugui tongnai rong ke o channel bising tin rong nugui manai tin nirok friends ono che masa share khai try khali di je samnai tugui tongnai rong nirok video soi ga ningtan ngi pare nai nelinai je tabok delini update hangke school college ni joto update ok nugui manai scholarship and merit award notification omongka the scholarship the merit award ni notification since the number of application are received as on the through BMS portal for pre-matric scholarship class 6 to 8 for the year 2024-25 is found less than the number of enrolled student and same is relevant in regard to merit award. इनके तब मेरिट अवार्ड ने क्लास 6 ने 8 ने जे 2024-25 जे PMS पोर्टल खाइने रो तब मेरिट अवार्ड ने बागे अप्लाई खाइगनी इंस्टीट्यूट लेवल 28 फेब्रुआरी 2024 जोरा जे अप्लाई खाइगनी रिसबमिशन डेट ड्रॉप नुगुर जामाने ते district level hai ni verification khlaijak finai 7 March 2025 asuk jora khlai manai nge pare te nirok madhyamik ngai tongnai rok te class 12 ngai tongnai rok bo 60% mark ngai tong hangke eligible ngai merit award no nagani bagai Dr. B.R. Ambedkar merit award nge te class 6 ni siming eligible ngai pre matric te post matric ni bagai pare te next naline Assam Rifle High School Teliamura ni bakhak ke notification oro jaga go TGT teacher ni bagai khlai manai Assam Rifle High School Teliamura khoi Tripura invites application for the following tabo post ni bumung rok tongo TGT English medium English teacher ni bagai khorok nei vacancy tongnai salary rok ongkha 9,500 qualification BA boni loge B.Ed po khlaijak hayakeba DLED khlaijak ngibo eligible anai 2 number tongo TGT Science BSc graduation khlaijak ngai te B.Ed khlaijak te DLED khlaijak khangke khlai manai salary sem na tongnai maths ni gongke BSc DLED te B.Ed khlaijak ngani nai salary sem SST subject vacancy 2 BA te boni loge B.Ed khlaijak Hakeba DLED khlaijak Hindi subject ni go BA khlaijak te B.Ed khlaijak te DLED khlaijak kebu khlai manai PRT ni go ke trained graduate in English Hindi Mathematics and Social Science subject ni go je qualification ngai tongnai rok ke the subject go graduation khlai mani go omhai ni go khlai manai nursery teacher ni go ke graduate with NTT high subject graduation khlaijak ngi tongke 8,500 salary rok rojaknai music teacher ni gongkha a bachelor degree in music je music ni go je graduation khlaijak ngi tong hangke te boni loge B.Ed khlaijak te DLED khlaijak fine art high regional college high institute khlaijak ngi tong hangke o music teacher ne bagai khlai manai 8,500 salary tongnai art and craft teacher ni gongke degree fine art craft omhai ni je subject tong hangke eligible ngai aya ni gongke 3 jona vacancy minimum 8 pass sudu 8 pass hangke ne khlai manai salary 6,000 rojangnai je B.Ed khlaijak DLED khlaijak ngi tongnai rok no TET qualifying jak rok no hingke roni bagai prefer rojangnai hingke ni rok apply khaige ni bagai 28 February 2025 ni go thangai ni rok ma ronai apply khaigi manai je jaga school ni jaga thayo ongkha NKR para post office ongkha Teliamura khoi Tripura pin number 7990 te contact bi khlai manai 8794761143 te kaisa angka 7005802264 contact khlai
krwngdi o jaga office jaga thaigo o school o thangui malagi manai nirokni biodata joto document rok nangmani rok tlangui thangdi tei B.Ed tongani nangnai haike eligible nangnai aya ni ko onke 3 jona vacancy ni ko onke 8 pass onke ni rok thangui apply khai manai joto no apply khai manai o jaga ko onke onke te next nai amongka sudu vacancy of teacher and ADM staff female ni bagai ni bari roni bagai kaisa te next nai online application are invited 21st February 2025 from the eligible candidate permanently resident in Tripura to recruit in the following posts on purely contractual basis for period of 6 or 11 months under different department all with all Tripura service levels. Kaisa Sofed ni bekak job notification nokornai 21st February 2025 ni simingne online te apply khagani bagi ni website on nogi manai sarik ni simingne ni online te apply khagani bagi website on nogi manai Sofed ni bekak job notification nokor mane 11 month ni bagai haikaba 6 month ni bagai notification contractual basis ke nokor mane amongka kabangma department on different department on ngai post rok tongnai te first number tongo assistant engineer retired wngjak nai rok koroksa vacancy 40,000 per month salary te 62 year jorangui tongnai rok bisingongui tongnai rok apply khlai manai junior architect onke koroksa vacancy you are joto apply khlai manai 30,000 per month salary 40 years jora apply khlai manai amongka joto je tabok vacancy nokor mane tini ni update o kini rok sarik ni siming apply khlai manai sarik pasta rok ni siming ni rok website o visit khai nai tongdi ni qualification rok ni bagai hinkhe notification full ke sokai pron rok nogoi manai online apply khai gani last date ongkha 3rd March 2025 ni 5:30 PM jora online te apply khlai manai kabang mane vacancy post rok tongo koroksa ke multi purpose helper roni bagai te case worker roni hairani kabangma nirokno zero notification full ke no notification nokar pine abro roidonai apply to nirok khlai manai 21st February ni siming na hapani nirokno te waisa notification ro qualification wise ke apro phonogui rapine inge parite next nai nirokno short notification nirok kaham ke saimandi daily ni update video onke short notification ke nirokno sudo information ni bagai simine roiro ani bagai nirokno short ke romani bagai nironi bagai tewaisa full ke to ifrong ke nirok joto saimanai amaka te kaisa notification for DEET 25 examination for exam admission into diploma engineering course in various Polytechnic of Tripura okay tabog 2024 DEET 2025 examination ni bagai admission nagani bagai diploma engineering course khlainai je Polytechnic college o je admission nana himasogui tongnai roni bagai notification online te registration rok khlai manai amhai ni bagai sakhlaijang mani joto ni bagai je admission nana himasogui tongnai rok onke jongbono nailenai eto দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পলিটেকনিক এর ডিপ্লোমা কোর্স ভর্তির পরীক্ষা DEET 2025 অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করার প্রক্রিয়া গত 14 ফেব্রুয়ারি 2025 থেকে শুরু হয়েছে আবেদনপত্র পূরণ সম্বন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি নিম্ন উল্লেখ করা হলো রেজিস্ট্রেশনের সময় 14 ফেব্রুয়ারি 2025 ni siming suru khlaijak boni tabok niro apply khaigan registration khlaigani bagai last date ongkha 31st March 2025 jora khlagi manai enke je khaigani himasogui tonai roni bagai timeline roni bagai saklagi romani enke admit card download khlagi manai website engka higher education Tripura website niro download khlagi namanai admit card
exam rok tentative date exam nai 6 May 2025 ni somoyo exam rok bo maronai location rongkha Agartala Udaipur Belonia Ambasa Dormonogor hairago joto jaga thayo na exam center rok bo cholenai registration fee wngkha BPL roni bagai hinkhe 200 tei joto others roni bagai BPL rok tabuk ST roni bagai hinkhe blene 200 tei oino roni bagai hinkhe 350 maronai amongka charge kini rok kaha ke website visit khaigi naigani bagai hinkhe highereducation.tripura.gov.in website visit khaike joto notification ni full ke nugui manai te next nailai private job vacancy je samunai tugui tongnai roni bagai notification হোটেলের ম্যানেজারের জন্য একজন ফিমেল স্টাফ প্রয়োজন বয়স 21 থেকে 27 এর মধ্যে স্মার্টনেস থাকতে হবে হোটেল ম্যানেজার পোস্ট নিগো খরকসা বरै খাইগানি বাগै খলাগি মানাই 21 বছরनि सिमिं 27 বছর রঙै তংনাই রক খলাগি মানাই কাইजेया বरै अंगानि नांनाय एके যোগাযোগ খাইদি কন্টাক্ট খাইদি 8131955130 কন্টাক্ট লাগি মানাই তে নেক্সট নালিনাই ড্রাইভার চাই অয়েল ট্যাঙ্কার চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই এবং পেট্রোল পাম্পের কাজ করার জন্য অয়েলম্যান এবং এয়ারম্যান চাই কাইসা অয়েল ট্যাঙ্কার রগো সামং খাইগাनि बागै ড্রাইভার नि बागैबो खलागि मानाय ते पेट्रोल पाम्पो सामं खाइगानि बागैबो पेट्रोल दानाय रगबो नाजांनाय वैकेंसी खाइगानि इंटरेस्ट दं हांखिनि रग कन्टेक्ट खालायदि 9366047926 कन्टेक्टबो खालागि मानाय ते काइसा अंखा 9774187103 बो कन्टेक्ट खालायदि नायदि ते नेक्स्ट नायलायनाय शोरूम वैकेंसी Binayanka Eye Care Company invites application for the following post optometrics salesperson suitable and interested candidate male and female may email biodata with recent color photo to kenadi Binayak Eye mokolni je jotno khaimani amai jaga thayo company ni mokolni doctor ni hairogo khlagi manai ingi je chosma ni rogo te sales ni go khlagi manai chosma dukan hairogo salesman ni go khlagi manai je interest tongnai rongke chalabori joto khlagi manai niroi baidata rogo pathogi manai binayanka eye care 14@gmail.com haikeba BINAYKAEYECARE14@gmail.com nirok passport photograph te biodata ro pathogi mane te whatsapp pathogi manai 7005859589 o jaga obo nirok rohori manai omongkha chosma dugano ngnai te next nalenai vacancy cold drink ghee পানির ডিস্ট্রিবিউশন কাজের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান ও ড্রাইভার প্রয়োজন স্কুটি থাকা আবশ্যক কোল্ড ড্রিঙ্ক তে ঘি পানির অমহাইনি ডিস্ট্রিবিউশন সামং খাইগানি বাগै সেলসম্যান नि ते ড্রাইভার नि गो खलागि मानाय स्कुटी रक तंगानि नांनाय हाइके खलागि मानाय मोबाइल नंबर krwngdi 9485023061 कन्टेक्ट লাগি নাইদি তে নেক্সট নালিনাই কর্মী চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা যুক্ত কর্মী চাই বিথি দোকানো সামখাইগানি বাগै মোবাইল नंबर krwngdi bo jaga thayo location ngai bohaironi bagai contact detail ke siwi nagani bagai 8787861754 contact laidi the next nalinai TPC ONGC Tripura Power Company Limited recruitment notice inke ONGC Tripura Power Company Limited OTPC is looking for a bright and experienced professional for flowing role on permanent basis to be posted at Palatana Power Plant Tripura.
post ni bumung rok wngkha head electrical maintenance koroksa vacancy je interest tongnai rok ni rok apply khlai manai qualification busung nangnai bo harano busung nailai je tini notification okormani 10 din ni bisingo ni rok apply ma khainai poni last date rok asuk jora tongnai okay pari qualification wngkha momke full notification post ni bumung je tisingo sama hai head electrical maintenance koroksa vacancy tongnai posting wngkha Tripura go nangnai plan site at Palatana Tripura wangnai qualification BTech electrical ni go tongani nangnai 60% mark haike eligible nangnai apply khaigani bagai experience 12 bosor ni tongani nangnai post qualification executive experience in the relevant area hingke 12 bosor ni experience rok bo tongani nangnai industry type hingke power sector rok ma khlainai amongka job description de tama samung rok ma khlainai bahirani bagai saklaijak mani hingke ni rok apply khaigani bagai video description ni rok link nugui manai haike click khaigi direct apply khlai manai hingke ni rok je masa video share khaili di je samung naitugui tonai ONGC chakri rok khaigani himasugui tonai rok ke apply khaigani bagai hingke ni rok ni support ma haike rogui tonai di tei katal khongke subscribe khaigi tonai di ma haike support rogui tonai di jotona hambai।